Ja ću stati u odbranu svakog čoveka koji hoće da doprinese suštinskim promenama u ovoj zemlji kao predsjednik Republike, to je moja i ustavna obaveza. Ali istovremeno javno ću reći da imam poverenja u svoje saradnike. I medijske hajke koje su se i prethodnih meseci i godina vodile i protiv visokih predstavnika Demokratske stranke vrlo često nisu pogađale svoj pravi cilj, nego su se vodile zbog obračuna sa pojedinim ljudima, ponekad ne zbog suštinskog menjanja politike. Tim hajkama bili su izlagani i Bojan Pajtić u prethodnom periodu, i Dragan Šutanovac, i Vuk Jeremić, i Mirko Cvetković, i Dušan Petrović ranije, i ko nije. Samo se radi o tome ko će biti sledeća meta. Imam poverenja u svoje saradnike, i to ću javno da kažem, ali niko od mojih saradnika nije zaštićen. Kao što nisam ni ja. I to su principi na kojima mi postojimo. Niko nije zaštićen i državne institucije tretiraju naš rad u domenu vlastitih nadležnosti. Ali nikada neću podržati hajke protiv ljudi.